TV Badwam Jumadie no so yadase na Shannon so said na sectorial debate no ye share asie MPP ni NDC na won ewo akwanya no se won mo nhwehwe ahodo ewo aniema ekoso se ye energy na edi kan no wo mo be NDC MPP obia baba be kire no de woye ni opeso woye enu nti Ghana fo nhwe ento aba no fama wo mo no MPP ni NDC ni stakeholders nso a won mo edi akotene ewo anyinam ahoɔdene emu ensem nso wo mo ewo mo bi minu mienu nso se ye twihyen ede ya fango ye bekɔ akɔtɔ na ho nso no etesen ubehia gas ede ano awunuane anaye wunumade bi ni nyina nso eka ho ebi nti no eye debate nti MPP ni obeka ne dia project ni nyina NDC nso be ne dia sa kama nti enne kwaso na ne yentena ewo hantina hu se ne no ene manumo asesa kakra kitwe bi yede bebro pepepe se de tie midi de afia amankwa tamaklo minu aba papa bi ai mama BC wagena dwa ewo ha Kelmed Pharmaceuticals Limited for nuro ahodo a won wo no efia de duru a ba pa no wagena dwa no wakyerɛkyerɛ mu anopa ye mu akyen da bia bokode nyame adom de nyame ase ahofa ne so aba medas mo waya de enti BC 56 sa any pile sa adawoma medas me chia my tea for any mashefo so anope medin ya ne mama BC ba akopɛ obi obebo ne de bia ye fake me fi Kelmed Pharmaceuticals Limited ye kra ndrofi India man mo ba o man mo ha ye kan ndro papa enye adwo okay na ye ndro so FDA agiatum enti ubora pharmacy bia mu na wo ye ndro bi di say Pile ointment and the tablet BC 56 cream iolaz grap water and a baby molis massage oil okay nkwala enu iolaz ne ye nkwala dra ye de ma omo fifi abo penifo be ka say abo na omo fifi ese a omo yefu ye kutu ne ade omo je omo na nketenkete o de manate na ye firi ho oil no so ye de wasa nkwala okay se ne a opemo ho a obesore na ene ye begina pile ointment na ne tablet na BC 56 okay yare ya se ne ade bia mekano no sa wo yare a na efieja edum enti se o tie me samre ya pacho fa waso FM me na tie eno ya me beboboso ye begina BC 56 sei ene tie eyen haban ma ene yede ye side effect bi eni ena ohwe box na sa na edro netie okay eye 50 gram oto a wonto sikan se ekronkwa ene haw enfie bebre wakwa wonya anuyia braya seye bora pharmacy bia osimipe ekredra Kelmed edi aba ye den haban ma ana aye mama BC eka ho asem okay eno nko na mepe oma obi anye se me kasa na mepe a kire den me wo asoye ho ayaresa bia da bia me kasa engine room ho bebia ye hwe ekuro no eho na me wo eno bebre na aba we ene ye je atum enti entwentwen so ekuro edi mfi ahe se ba ne sen na ba ye fa BC 56 eyeso ekuro yade a ehu se ekuro beto nipadua na kwa baabi na sa wa mpɛ ho asɛm anka ebeja o okay yare bebre afi ewieye no na eyi wa firi ho meka owo enye se eyi u free ha de akosi ga da bi edim sunsanso bebre beba se ekuro no eba na wa mpɛ ho asɛm anka ebeye infected infected ebedi dimu sebe insufri na ekro no ese ya enwini ba no ebenwina akọ nipadua ne mu ebekọ akọye infection wo blood stream ne mu eno na de septicemia ne ba nti septicemia no so ba na edi sunsuan so bebre na nam ebi kura timi twa te sebe obi a wanya etwere yare enso enyesa awieye na yi wa firi ho eno so sa de sika seye na eba entwen masamre ninu odofo a wo hwe mesamre se wo nua bi odofo bi wo ba bi
ekuro abeda ne nan a kope BC56 cream BC56 cream say enetie ema obi mfa asokwa na no wa chenchena ye nimoni ayeka mpo ayaresabia adwumayefo eyusu bi niema saa edroi edanso na magya to me ho so ameka ho asem ne se ya yusu bebre ya so bia hwe afi ye ho papa ewom afi Kelmed edi bonus aba oye promotion efa BC ho utobia na odi bia ka wo ho ebo ne da fo mboko ye wo expiry date for promotion no ebe end next month until wo ba bia demirika na koto BC56 ya tete so Ghana for don't entwentwen so se wo yusu sa adro ya sabe ekuro no se eni aye den se den eya wo se ewuwi wo de yeso a wo be hu se ebe hondo sa nea aye den no nyina ebe yiye firi ho broni be ka se bia slough anase nea aye gangrene no obe yiyi ni nyina firi ho afi wa twetwe na na obi firi ma o se me de to so no kakra na yi na me de to so afọ saa netie ebe twetwe nsufi ni nyina nka ebe nwune komo akose dompe na ama wasen akoye test bi aye friend Doppler afi na akọ NDC ye twa wonan no da bi BC be twetwe ni nyina efiri ho na afi wa ma redie foforo aba be build tissues no na afi akansi bonus ai wo mukura ne se enya o etwa anya afi na ekuro no bewu ama wakoye plastic surgery bi asemani nti kope BC56 cream na to na yusu ne hu se ye wonuomu no na papa ewom me kan na me san kire den ye copper leaf ointment so ene ne tablet koko ye yare a ehu mi nu aba se ebi ye wo a wo se yare ni ho koko ye yare a ehu wo di agro ebe yi wa fiatase fa asase so enti ntwentwen wo na ase ya no aye bi aka ho e de afrafo mo ya yusu ye din ni bi ye de ne ye pulse ahaban wo de ka se me pulse ahaban ye de ne ye pie leaf emma obi mfa so kwa na no wa chenchina pulse edro na na se koko na se broni be ka se hemorrhage enno no bu ewo kurum na mmom ne papa no ene sika ni ho enko nkoto no wasen abeto ye de no ko straight tin na kwa akoto ye de no e de pie leaf ointment and the tablet de bia me ka say ye ntafo eye internal ne external ho adwuma nti so obi the tablet mawa na se wa ma cream na eye den na external de no eye adwuma nti ni mienu nyina ye adwuma tablet no eye wo mu de na ya abonten de na ointment no so ebe pie woto na be pai moja we wo de ye tew eya wo biara burning sensations biara wote wo hono mo tena wontimi tena se won feel comfortable oni obi di nkoma na wayi wani ato akiri da bi fa ointment no okuja wanan ba ko a droben bi wom we mi ato so na wo de ayeso wo ba ko bi afa yeso ebe stopping moja no bro ni be ka se be arrest hemorrhage no na fe ya obi e wo ho no ebe ja wotena comfortable afi wo so da ya wa so da ya pa wonu mu we nu na wo di we yeso koko no adimfi ahe epai moja se den entwentwen wo na ase yenim ni ayeka emfere wo yare ho mpanifo bebre ni atitirufo ewo yare nso fere anase onyo obi nkan kire ne nti na akana hye awieye na yi na efi Adom ye hwe bia bi wone contact no yo se wo hia ye no yi bia wo be ko tudu ankran ha ebe ye nuanom nkramofo asore dan no benya bi adabraka opposite Melcom na plaza okanshi Elohim Adepa house ashaman opposite Menya Krobo Rural Bank ena boss chemist on omaye ni BC pharmacy ewo Kaneshi ubenya bi wo ho Makati ebe Akawe hospital gate na omofa mu pie no ubenya bi ukododo wa ubenya bi wo David Job pharmacy ewo Akoto house ubenya bi wo ho ena Gujis Lancers chemical shop eno so ubenya bi wo ho no mo amran hia .1 Accra ubenya bi wo ho no mo K79 pharmacy amran hia ho a ubenya bi ewo Gold filling station amasama
Edike Pharmacy ubenya bi Pokuase Hidden Leaf Pharmacy ubenya bi wo honom na baibia pharmacy bia eben wo biara ko honom ye wo Eastern Region Kumasi baibia Bora Pharmacy bia ye wo number enso a wo fra ubenya ye wo so 059 855 3075 059 855 3075 yare no fa ho ne bebia akodu se eye kokonko a ana se ekuro a Kelmed fo ye beje wo so pharmacy biara kuro bia wo so de borura ho wo se mepe BC 56 cream ne ayede habamba ye no na afi pile ointment ne tablet ubenya bi Michelle, Papa, Panty, so about yare so one more so one no ewa drama so friend numbers no busa one more no ewa hono no the amount. But me first dano ma Franco Trading Enterprise phones Papa efi and honti say Nokia, Samsung, iPhones, smart TVs. Your 32 and 55 inches wo bra Franco Trading Enterprise. Tabletop fridges and so here will be Franco air conditioner akwajo Trumike no kwajo de CCTV cameras and so ho otobi na fa bobo bia say you adwuma mefie asori bia now they monitor the niema air cost so Franco Trading Enterprise the numbers mede ma wo eno ape enko free number bia nka say Franco the number ni 0246422338 0246422338 and 0555939311 now on the Franco Trading Enterprise the enkomo Malta Guinness egusua ewo ho ti Mr. Trimike na won so bra beje wo de difference no an se kan na sesa ti ejeje kan eyo foforo kra nti se de tete Malta Guinness na wonim na no a program bia wo ye bia na wo pe doko de asom wo ho a me kan fo Malta Guinness na de amawo shanon so now so kopa wo de CCA sectorial debate eba so den tifa ho hyemu bi mame nkomra menye nkrato ye ba ye to so